الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Agak yene pasal perihalan sin yene sung metekasi kita bi kulang samian mengges mude yene Ramadan tu kurus dibuhi tapi sarawe tu yene mian kasyarat-syaratan sewaktu ni kita bihetin nandal atau muase tu si bulan Ramadan ituan. Alhamdulillah bang pain natin ang pines sa Allah subhanahu wa ta'ala sikita bi yan suwakto kita muase na ene temisrate bidubuhi le ene si atas telu syarat nen yan kaisa etinan al-ilm si kedua at tadakkur si ketelu al-qasd. Itu mula-mula bang kita bisu etinan muase katawanan dal tu si bulan Ramadan tu na sulited itu mula-mula itinan na ingat tabi yene atas telu parakala yene syarat le puasang badian may kapong tinan sa Islam palatun kita si bisara dan buwa bisa naji pintek tambakan na ene me bisara tabi pagyatia itinan sa tapit na inutan nalingkan nen bisan kita dalam Ramadan ne nasa masing-masing abang dapat ini pagtembi pagterabangan tembi samian si niya paghinang tibitu kahalan ni si yan Pasok kita niyan si yan song pagbisarado ito inakaan kita may kaulamaan tiri yan mo niyan sa pagsandal kalay inakaan di kita kita atau makibinasa po sa tili atau pagsandal tili ito si bulan Ramadan to. Tusi ito nagbidabida may kaulamaanin. Tinandumen si magtuhot atau kini si niyan ngurong bisara sa amihan si yene may pasal etinan pasalan nakabatal sin puase si yan bulan Ramadan. So nga doon hadji kita pinte mian nabuan ban me siya pag bisan pinte siya to me mag niya pag anwande niya pag mian khilapan de sedikit sumagwa duman pinte yan bisan sige magtut niya ka pagtutan de tin haram atau inaruk ine gait gitawa sumagwa masiru etinan niya itawa ane tuju ene sara Allah subhanahu wa ta'ala atau tuju sara Islam lay niyan pesuno binisaraten at tagnatag na inakahan kiti biwana ikaulamanin tagnatag na yene makabatal puesete bi yene pinne niyan bang manusiain tahala atau ambanan ne yene agama na Islamin etinen bentel bisara pepinda si agama seddi
arid datin datang na arid da samian niyan tahala ambanan na yene agamane ambanan na yene agamane islamin miha mian seddi etinen pagagamahan ne atawanen ga ambanan ni agama islamin etinen ga pente pisipeg me agama yahudi le me nasarali atau me hindus me budile ga sumegua bustan yene kwepe mian ngamban ni agama islamin yene mian periawa diawa ni atau mian gay binilang we ne yene agama islamin agama Allah subhanahu wa ta'ala detinan kinebunsihan we ne ina sa mian pangandakan yene agama islam le tujuye gated tinima we ne atawanen gay pinalawe ni agama man Allah subhanahu wa ta'ala gay pinakalawe ni na in manusia ato niyan bisan iye muwase upama kasi pag manusia sa inin atinan asal may kapir na bituin ang kani may ginang sayin pag mag-isapin tayo hinang na muwase le ni magsandal le bisan duhat siya puri me sa miyaan netin amban pangandakan Islam sedi amban pemuwase le na gene miyan magkasandal alagi ni mabaya sarta etinen periawa we ni atawaga binilang we ni yene agama islamin agama amman Allah subhanahu wa ta'ala samian lawus pin Allah subhanahu wa ta'ala la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin tinen manusia tu etinen kwa do hukuman nan magsirik na to Allah subhanahu wa ta'ala etinen gene mag-agama gana ni agama ni mian syirik na iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang manusiain gay mag-agama atwanen bang manusiain pinariyawa-diyawa atawaga binilang nga ni binaliwe na in agama in islamin agama amban Allah subhanahu wa ta'ala kabang say kikahinang nun kemon hinang lay pin Allah subhanahu wa ta'ala hinang nilay layhabatan na amaluk bang sayin kikahinang in manusiain nasalbu na bang kemon hinang nilay gay tinima atawa miyan ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pagtabot sa ilaw kiamat wala takunan na minal khasirin yini in manusia dembu amban me manusia na salugi tabot sa ilaw kiamat katinan ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala amban yung kemon kahapanin atawa nasa Allah subhanahu wa ta'ala yung tujuye gaan na niya si kedue mian ito naliang dua tinem make manusia atau makihinang samian tinembang kita pente me anak yakan me anak mian bangsa te samian nasal na alhamdulillah gani isab do bekas tikete na samian me misara atau gay tema na samian bang niya bisara na kaulamaan mian ayat Allah subhanahu wa ta'ala pinasampay wede lukab tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusiain lu pakale sumagawa gay misara sa amian pinne sa amian bisa-bisa na agama islamin atau ene mian kaulamaan sampay le sa amian sumagawa bustan petikut nen nagin had sa pakelene palabe amban pakale amban tinge dembia palag basab ja tujuh dembia sa amian kay pekelene atau aga etinen magmatan mian yena si mian pikele ni ayat li atau hadis li samian ga bebegan ni nerwien sumagwa bang lumis sara samian misarahan samian agama islamin atau wagay indakinis ga isab kita bagas makakale walhasil kulang dume etinen atau waga niya bang lusime bang sate yakan lusime lahat bisa itu etinen meke paghinang tu samian lusi dembu ang manusia bang kita sumagwa mula-mula itu puasam banyan si kedue yene makabatal si waktu kita bimuase tu si bulan Ramadan yene manusiain bang iye tabiya samian mian bang upama niya takalewe bisa mengay tawa luwane ke tinen dumen mian pasal meden de atau pasal magdawli kibi nagay tawa atau bisrati na magmahap kam ganya itu terapat tinen siye
ga niya pemisrahan TV seddi melingkan niya ga dapat siya sa itu etinan nasarain. Si kedua makabatal sin puase bang niya dan buwa manusia sumagu Allah wala masal liang hati tu make inang sumaguhan kanin pine tampal weme te ulamaanin sige TV me pagasal niya maghapen duk siga niya maghapen duk ke etinen helian TV atau duk gay tehinang we TV si waktu ki TV dialen etinen pagsandal sa ni antusungan Ramadan. Si kedua inin taman pinakahadje ne tinen ne min kon Allah subhanahu wa ta'ala bang tehinang yene niya andam buwa itu puas ambanin ke pagsirik niyan atau ke pagmurtad niyan puji Allah subhanahu wa ta'ala. Awa yan ambanan niya kamahin dan lumayan hukuman sirik. Itu domain syirik. Kedua domain hukuman yang magsyirik atau domain hukuman yang netinan. Mian ga subhanahu wa ta'ala si mian itini. Niyan maksud itu. Niya dan buwa manusia. Mian si waktu ya muase perembuwa si andane. Yene atau si maglawliki binilay naghinang si samian si dumain sangem atau si mian dumain si etinen ellew puas na amban pajarlay tinen niya maglawliki bini lillahin parambuwa si anda puas na amban pajar lune ke puas amban pajar atau lune ke si lintine ora islew na itu dental bisara etinen tagna hadje amban te bisar dahil lumian yene record tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang mekehinang yene manusia atu ko itu etinen tusi bulan Ramadan etinen makazari batal puasen. Batal puasen bisan pente siya lay maglawlikibini
na balik tabi, yan ati ako mahaway kadang sarang magsukur at tinenta mutaba tatanu bisarakun pinte si kedua himpinan te kapagpagan ko na ito no kene mian si kedua yan etinan ko timisaramian bang manusiain perembua lanen si andane si waktu etinan uas ne pajarin Nenes elewlay si waktu yang muas nantalari bag intahin mian duk ini tu saat jahat jene yene mian makabatal puase sedi amban tebisaramian yene etinen yene mian si waktu mian perembua Yene lelahin si andane si waktu etinen bulan Ramadan samian. Ubus Pwede bisaramian si sine penne perembua si andane. Si elle yene mian bulan puasa le si Ramadan le. Sali du penne dhakiran لصومه تأسب لكن تأسب نبين ومواسية لأن أصل بنتي بنت البصرة تبقتود نبين sa pagturan نتأد Ubus mian asal puas pajar nepente Rembuwa iya si ilalale si andane puas ni amban pajar le Ubus asal sebenal ben nalted pinne yene pinri Muhammad sallallahu alaihi wasallam in puasen le batal atau magka at tuju Allah subhanahu wa ta'ala batal puasen bisan pinte magdawli kibine pinte sa amihan mian si andan rupinte bahasa hininang nen dumen si dende aram nagay magkazari bang si waktu in muase manusiain asal batal ge makazari perembua yene elahin si andane samian si bulan ya si waktu ya muase si bulan Ramadan mian bang pegua ne pajarin etinin atau lesi amban pegua pajar atawanen sampai ello na samian sampai ge pe sedem matello ina lai oras samian pengainang ne nagi makazari ubus mian bang upama niya manusia may kehinang kuyen si Eleo mian Ramadan sasang muase iya ubus perembua si andane lalay mian ine sara may kaulamanin duk sara Allah subhanahu wa ta'ala atin Sara Allah subhanahu wa ta'ala pinasaplag wa maikiulamaanin si manusia. Yan ang mengahinang sayin atau yayin panarayahin atau pengihukumyahin tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa iya magbayad. Yan ang manusia may kahinang lay. Walaihi al-qada asal wajib ted si iya sumagawa magbayad. Ubus magbayad subay peye mag-ine. Magkafara pinahin pinte may kanin magkafara. Duwe nan sinin mutanen. Mangkin iya tahala yene bakas record ne yene mangihinang miyaan bisan pinte siya ganda ni sa miyaan sume iye maghinang atas dua parkala tuju Allah subhanahu bisan si andane sumegua si miyaan panghinang ne si andane sa miyaan yene si Eleo dumain hidinin waktu panghalal Allah subhanahu wa ta'ala si iye yen el-lewlay. Ubus pag-ubus, walaihi al-qada. Bang ubus in bulan Ramadanin, yen manusia bakas ngahinang sayin sumigwa iye magbayad.
Ubus ine bayadnen atas dua perkala. Kaysa pag-puwese nila batal, itinangga ni itinima, yene de elew, yene panghinangan na miyan, bisan dupente, de minted, de tebiya sa miyan, magmap sa akan, may kapong tarihan si Bistarale, miyan gayto niya, itinumay ni pinti nila, ine sumagawa, akan tekam, bang naman hadja, pag-asab sa ito, sarain, nasalgay kuwa, na Bistarale ito sa ito si public sa miyan, gayro pinte bang may garo niya may kirendihan kami kipong tiyan kay may kirendihan sumagawa may abang may kailan do sa miyan na kaukaw ruga pinte sambatan inuin tampara sa Bisrael sumagawa ti akam tu may tinen may kipong tiyan kami miyan mula-mula ako pong tiyan kam dunya akhirat may kirendihan to miyan na dated ka may tinen mugot atawa miyan kwe misara to dyan ako sa amin, pindi ba sa bangwe sayan may pas, may bisarakon, na asal gati dito niya, niya, pimisarahan ko isa di. Sumagawa, dumentari, maksud lela, ipinte, tabiya miyan, may paglaka-laka, bisarat ay kanin, at tawa pag inirukine sa amin, sumagawa na ito, sarain, asal gay, miyan gana, tarapat, tabi, asal sa ito, at tinansubay, pinagawa, yan in, kasi banalain sa amin. Sumagawa, asal, tabalik-balik ko, at bisarakon, asal mako kamapan si kaambang kame niyan me pong tinikuted may kirendahan sa amihan domain ko ang kanay bisara sa iyo tujugiti inuruk ina sumagawa na asal bang domain niya asal buhatan at kumaramalan may nubahe kung bang may bisara pasal may sa ito kusya ka na tarapat TV sa ito etinen labianten bi niyan murmurahan bang panisab kitibi etinen domani etinen kitibi pinursiano Allah subhanahu wa ta'ala sa baniin sebang pain etinen tarang sikit biyen sa Allah subhanahu wa ta'ala. No kay mian kadangas na to kadang sara magsukro sika masal say tibalik-balik ko ko bisara kung kasalawat kemon meka masal magmap kam tudya ko labi ko etinen bang pinisab ko etinen mina kana por Allah subhanahu wa ta'ala say bisara ko libang niya pentalay may 750 sika. Ubos bangupaman niya naghinang sayen niyan duwe yene multanen kaysa puwesen nilay pag-asal batal niyan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala na ibinilang niyan batal na rin lewlay batal niyan ubos ang kan etinen pag-batal asal tinang na utang tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ene elew ene pe etinen pini asi hapinin sa amihan puas tambayang puas pinte pong apajalay mian ubos hitaynang ni asal subeteri asal utang ni dumen utang ni si manusia si pagkisi ni manusia sumagawa utang ni si antara ni duk si antara etinin Tuhan na Rabbul Alamin si kedua utang nen yene sube iye mag etinin kafara tulod kafara. Numus ito mabuhatin na ikipungtin sa Islam. Pamantabi niyan kafarahin deel rupin tekitibi niyan atawanin men deel da sa saat dukitibi kamali yesi etinen nene si elo Ramadan lay nikihinang kitibi pinte sa miyan tibi amiyan si me kandahan tibi mian bumahalal duit pinte mian datin bisikite bi sumagawa pag si bulan puasa adja dumen pinte tenengga teggel suwe da saat leru adja kaysa suwe asal utang tbn bekat pueseten bi atawa batal tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sikeruwe mehjehin asal wajib kita bisuwe magkafarat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala utang tbn may kita may kalahanin atawanin sali lalaren pag sali-salian itin pag hatin ng baya sali-saliin miyan sumagawa kita magkafarat duwe etin utang tenbi magkaba etin sumay kita magbayad hina biniranin yene de ellawle pag ubos bulan puwesahin yene bulan Ramadan lay na muasib suwe puwasihante yene de ellawle pegge ine pegge bakas etinen batal po seten si ine dasa saat mian do atawa mian ine mian pagitedo kita sitan sa mian si dasa saat lay na batal po seten de lewle ad subay kita muase gantiante po selay apagubos Ramadanin subay kita magganti ine
si delew lay samian. Seddi ang banganti italay, muase samian, siway paysa pinasuno, ito medyan na ikapmongtin sa Islam. Pinasuno kaparatin. Ina kaparat ngayon atas telu parkala. Pinipanian kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, tusi atas telu parkala, bang inggahin la iyene niyan tekwaleten, ito rin nagpaginang sikitahin, at ito rin nagpagbed sikitahin si waktu kita may kahinang, yene may kilalahan ni mula-mula si waktu etin ang bulan Ramadan tu, si waktu muasa kita si etin ang puas na banpagwa pa dyan sa amin. Puas ang banbayarante elaw de elaw lay, subay patuhutante, biyaan ay nabinin, al-qadha wal-kafara. Magbayad kita kung magkafarat sa amin. Ubus, seddi ang banpagbedlay, subay kita miyan si keruwe megua atau anabang ngeddo yene manusia takabuso. Lusi kita pente manusia takabuso. Telwas tayin. Yayin miyan genti yene miyan dasasat miyan tinang te si bulan Ramadan si miyan bisan pinta halal si andate sa miyan. Lubos nathati we TV. Miyan at takabusuhin bang piruwas wete upama lusi kita si Isabela kita vi asalaman basilan dueron pinte kekhanlu tiketwan te pagpakabusuhan si Isabela to si bisan peselimitan kulang so si Isabela pagkabusuhan upama. Ubos ni alu pinansan me 200,000 makin gumuha atau me 300,000 makin gumuha. Nayen iyan hinangten. Bangupama kita may kahinang sayin. Suwe pagwa ng buhalay magbayad kita may 200,000 at 300,000. Piye-piye na ipintalai yene kekehukum yene we goberno miyan mga busuyelay. Makin gumuha miyan suwe sa amin piansanen. Na iyan subay hinang tesamian subay kita meguwa yene aali miyan ang bandilim kasigpitan na miyan atau bandilim pagkabusan na miyan. Pipi ini yan kanta yene pemerante in subay pagwa te iyan tagnatag na etin ang kaparatin. Pamanlam miyajid banggay kaw ngasuwa manusia atau gay te kaw magagaes manusia yene menua meguwa ang bandine dilem peke etin ang pe kesigyawan niyalay atau pagkakabusuhan niyalay. Ubus, ine, niyaan sumagwa akawapin ne muwase 2 bulan nagsuno-suno. Di binekkat. Pamante rin nagkipungtinan sa Islam. Dasa saat dukiti maghinang tabi amiyan. Niyaan gayro pagtateggel. Sumigwa dumen si waktu na sa amiyan itin ang waktu hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi ine miyaan bayad nen atau gantiin atau awa multanin tu Allah subhanahu wa ta'ala puas ang bantag na tibisar lumian subay ko ngesuwa yene asway ko muwase 2 bulan nagsuno-suno gay benekat po sa tibilay gay benekat po sa 2 bulan lay mian tinen an ganti yene mian tuju Allah subhanahu wa ta'ala ganti dasa at mikihinang kita maksiat si bulan Ramadan bisan pinti si halal tabi atau si andati bisamian tige makazari yene ko ente bisara ko sa jihad janito ene makabatal puase yene medjima tu samian firahai Ramadan ubus banggay ko ngasuwa sumegwa binisrato pa ine tagat bisaramian asal penghinang tuut en tabi amian mian en pejima tu asal samata-mata tid asal kitauhan ni mental bisa asal langgal ni bayin kitauhan ni asal makabatal puasa mejimain duk jima iya si anda ni samian asal dumen we ga tekelupan ni dumen ko asal tagna delu et bisara duwin etin asal ga dumen iya so asal dilim pikilan ni sa kitauhan ni sumegwa asal tuud ni teed alqas tuud ni teed yene penghinang nilay mian na ito yan inire multanen tuju Allah subhanahu wa ta'ala mian si kitiri si manusia makinang lay na sumegwa si keruwe suwe iya muase yene si 2 bulan nagsuno-suno gated benekat dekat yene
tegalan 2 bulan le si mian ine en ganti nen etinen si waktu kita binasa puaseten bisi waktu hatat mian si puas aman pagwa pajar sa amin. Paman lam yastati sigay ka mekeges nga hinang yene duit kayo mian gay mekeges megwa yene atakabusulay gay ka mekeges yene ngurung muase si 2 bulan magsuno-suno sumagwa ka upin miha miskin ennempu miskin ubus subay pakano ennempu le samian etinen ganti 2 bulanin tigit 2 bulanin etinen ennempu we nasayen ito si ito banggay gitri magkaano mekeges muase si 20 ennempu 2 bulan ennempu le na subay gitri bihadja pinne paman yastati paitamu 60 miskina bangkitigay mekeges muase 2 bulan le na subay giti miskin ennempu sab miskin subay pakante kemon manusia ennempu miskin niyan nuus niyaan pinne manusiain bang upama ye mekehinang si andane si Ramadan puas na amban pagwa pajar na yemian yene bayednen mangkin tahala kasonen ambar Allah subhanahu wa ta'ala pagtabot iye mula tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala nagwa iye magbayad ubus pag-ubus ginisablay jay tamo kemon katalu ginislay sumagwa tartiban nen bangkite mekeges subay gite megwa sa amin madalim kisigpitan lay dukbed na dukmutan lay ubus sige mekeges sumagwa kite muase 2 bulan magsuno-suno sumagwa banggay pagite mekeges muase 2 bulan magsuno-suno sumagwa kite miha miskin ennempu miskin subay pakante gestuhante yene manusia yene me miskin mean ubus mean enunen bayad nen si Allah subhanahu wa ta'ala mangkin tahala case tembi atau record tembi ambar Allah subhanahu wa ta'ala ubus pesuno magipungtin sa kama Islam si Ketello ito muraro dok enen pente kwe asal ito bang sikite vited niyan dok madalam mo kumampekehin ito tibisara tibisara wede pinne makabatal puwesehin kaysa niyan aljima wal akal was surub etinen mangan dok nginum jima dok mangan dok nginum erben pente kinitawhantan mi Leo si kedue dok si Ketello ada si kedue sa iduyen si Ketello yene bangke umangan bangke wisab si keempat nginum samian antag tu si bulan Ramadan tu samian yan asal tud no kitauhan tewi yene niyan menginumin dok mamanganin asal makabatal puase ubus kita lay dalam pemuase sa amean asal tuod-tuod kayen lawus nginom kita sa amean puas na amban tagwa pajar ubus na bental bisara in puese tibilay etinan batal tujo Allah subhanahu wa ta'ala batal tujo Allah subhanahu wa ta'ala niyan inabito da tinima puesele ubus si suwaktu kite makakan duk mekainom si bulan puase asal tuod-tuod teteri kitauhante in mamanganin duk menginumin makabatal puase ubus sinangte nabatal gitinima wa Allah subhanahu wa ta'ala sikitivi yene puesele Pwede sa dehel lumian asal wajib
Sumaguwa, etinan bayran tabi, pag-etihinang tabi ang utang tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Inabisar Allah subhanahu wa ta'alahin, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ayun bisar Allah subhanahu wa ta'ala sikit. Mangan na pinnikam. Bang sisangam lay, etinan, kemu amman jima, pinta tabi sara del lumihan. Si waktu sangem, ina na kabayan tabi si anda tabi samihan, si Allah tabi. Tinan, hinang tabi ne. Duk sampai mangan na pinnikam. Duk nginom na kaam, sampai pegua pajar samihan. Sampai etinan patampal ni sikam, uwe pegua na pajarin, bang upama lain na tegitebi ne, asal kitauhan din na uwe pegua na pajarin. Na dinahengan ne. Sumina dehengante megjima lay, dehengante mamangan lay, atau dehengante na menginum lay. Tagi tahati ne we tebi, in pegua ne etin pajarin samian. Tinan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr. Kung pegua ne sayen, kitauhante na asal taano ne miyan, te, miyan lesate binawe, ene men, waktu pajarin, luon ne kay disagtel ludukteng atau lisakampat sa miyan, miyan antagantag nitakuy, antagantag na lahat, paluwan, tabiga masawisa mo, kitauhan na lang ibang me, tempo ko ito, pinasaplag na ikawala mahalin, emen, pagwa pajarin, luk emen, pesadep mataylawin, oras miyan, na bang peto, bang mabot, ikitibis oras miyan, na dinahengan ni Kemon mehinalal, wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitibili. Pag-ihalan ni si kitibili, sumagwa, banggay, pepegwa, pajar, kaya may puwas ang bansedep mataelew. Ina na sa amin hinang no si antara naglulik binilay. Inangon bine. Duk kinakanisab duk inum-inuman. Ina na sa amin kinabayaan. Webi hinangon bine sa amin. Pag halali hinalal ni si waktu etinen. Waktu ni ini waktu panghalalan si kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Si ina kinabayaan webi sa amin. Pagumos, pangkan netahati webi in pajarin peguane, na thumma timmu siyama ila layl, na etinendaan, idenganun bine, niyan agarun bine, nandal ni kaam, sampai sangem sa amin, ito sampai pasadib mataylaw lay, tininggalan na yan, jima lay, tininggalan na menginum lay, mamangan lay sa amin, gay makazari na yene, niyan hininang iyan bisan pinte, bakas hinalal, Allah subhanahu wa ta'ala sikitiwi si waktu yene bulan Ramadan si sengemle samian si magwa bang el na une kima abang pegwa pajar sampai pegwa pasedep matel leo na iyan ge makazari sikitiwi yene niyan hininang me kahalan le bisan pinte halal sikitiwi samian le sengemle. Ubos, bang maniya manusia mangan duk nginom, asal kitauhan tedwe ene. Atata sa Diyos subhanallah. Tagitanang tinang na utang, wajib si iye, tagna bisara, tagna bisara si jamhur me iti ulamaan, yene bayad menginunduk mamanganin kwe duisab yene bayad mejimamian tuju Allah subhanahu wa ta'ala wajaba alaihi al-qada wal-kaffara wal-kaffaratul udhma sali etinen bisrahin kwe pagbayarin ene kwe si yene nian si bisra dehelu ene si jimamian ubus ina kafarat ina qada nenna kore tibisrale ene si elaw ene ke men binasan pusen lay nasway mo sa iya ubus duk magkafarat ko tibisramian mian sumaguwa men misratu men pin wajib si iya sumaguwa iya magqada magbayad ene si beran si delawte mian kabatalan pusen lay duk suway iya magkifarat miyaan memisrahin dembuwa amban mazhab yene ahlusunna wal jama'a yene Imam Malik mazhab Malik radiyallahu anhu samian miyaan
inabito awe mian bang mazhab ne bang iye amban iye hindi mamalangan sarain si sinesine atau bang sarain bang sarain tinutin si sinesine manusia nginom dukmangan si eleu puase sa mata-mata kiteuhan ne bulan Ramadan niya anduk asal kiteuhan ne teb nanginom dukmamanganin asal makabatal puase ne ubos hinang ne nayan pin si Imam Malik bang iya bang sarane magin pin niyan puas dusenin tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kam magbayad beran diyan na delo kebekatan puase bilay atau kabatalan puase bilay duk subay kam magkafarat yene ko kafarat si jima abiyan yene siya tas telu parkala lay Ubus, bental bisan sintag na pegua meetinen mag-ikhtilaf siya may sabi ng ulama sa amin. Wa dhahaba jamhurul ulama. Ubus, melenggansar ay may kaulamanin sabdi amban Imam Malik dendangan. Sabdi amban Imam Malik dendangan dembu'a kemon na ulamain sabdi amban mazhab si Imam Malik di anna alaihi al-qadha faqat yena manusia nginom dukmangan si bulan Ramadan tinudtud wene penginum nen duk pamanganen ye hadjapin ne mawajib siyahin suwe beran ne yene biyan kebekatan puese ne sabab penginum ne ruk sabab ene pamangan ne suwe beran ne alaihi al-qadha faqat walam yujibul kafara walam yujibul kafara gay wajib tin si iye yene magkafaratin ene magirang telu perkara ali menggay niyan megwa atakabusu menggay muase 2 bulan magsunu menggay sa mangan iye makan iye miskin and pumiskin sa amin bang sisiye ayen sara din bang siye melengan sarain sa amin sinia manusia tuod na mamanganin duk manginumin si bulan puasa sa amin. Batal puasa nen. Duk ayan ni anbayad nen tagus batal ubos ang kan Ramadanin puas subay hadjapin iya magbayad. Yene si delew si kabatalan si waktu kabatalan ini puasa dali sa amin. Walam yujibul kafara gay pen wajib si iya yene magkafaratin. Melainkan pen me jamhurul me ulamain kemo amban Malik ni mazhab Malik Imam Malik sampai kemon ni puas amban niya illa bita'ammudil jima melingkan pen ne bang jambu ahadja pen ne jima tuud ne pen ne jimain si andane lalay si ene el Ramadan en asal wajib pen ne suway sisiye yene magkadain duk yene magkaparatin ko te bisa del dumian walasil tu si bisara ito bang mangan duk nginom nag-ihtilaf na ulamain mag-ihtilaf pen mazhab Malik subay magkapara duk subay magbayad kasindoyan amban suppose amban may kaulamaan amban Imam Malik gay makazarin nagkafara sumagwa wajib siya magbayad radya melingkan bang yeji matahinangin sa mata-mata si bulan etin sa Ramadan duk tinudtud pujimalay kemon siya magtayakop na kaulamanin asal suway magbayad duk suway magkafara kwene yene te bisarate bidehel dumian nangkan na ikipungtin sa agam Islam hadje tamanan hadje yene parkalain manusia hinalal Allah subhanahu wa ta'ala si iya andamali ene sa lalay sumegua pegya ine mian pune makipigduse pegya sabab penghinang nen hetin nandungan si waktune si el Ramadan dumain si singem Ramadan le bang si singem Ramadan do mian ga niya problemane hetin en inabito mian inakabayaan sa amen we elan nila duk andada sa mian nginum ne kemangan ne kejima ne ke ine halalien hetin en halal hinalal wallahu subhanahu wa ta'ala siya ine kabayaan de banggay pegua pajarin ko tersebut niyan ne ubos si keempat
Si keempat mian tabi'a samian inzalul manni bisyahwa. Inzalul manni bisyahwa to situ berarti masih itu niya mian etinen nagpain sa may kalamanin samian niya etinen tu bidda-biddahan derwisat. Ene sali dulella sali dudende mian bang peguaan iye manni si elle Ramadan ubus bisahwa ine ti bisawahin bang hetinen ene manni peguaan ban lalay atau peguaan ban dendele sa mian ubus teles sa edhap lesanen angkan me kipungten sa agama Islam masal bang duman haji itu pagasal itu agamaten bi na gay ko ted makarara etinen nualhan eneme bersatu samian sikam igesalti ate sumedo mani pinte ko inaruk ine sumegua na itu sarain sikite bi sarain naman Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi asal dina ketinen pinatampal nian le sali dunella sali durende si waktu ke muase umus nian pegua menin amban barannu umus bu asal tahati wenu asal teles wenu hap lesanen samian nayen etinen dembu amban makabatal puase samian umus nian ine sababan netu me ke pungte sa Islam bangad dito mian Abu Manal bangsian makasari ganti anon ko iku ibe ko sung tao misra pege ibe kadasal kumagangang pege tinalo ko pendime kau na Japan na magpain me maglaka-laka sa amin bilisrahin buti agi tibutudan metin and mayran sa amin inarukine na suyo wallahu alam piun ko bang singge bangad dito asal dekat ko net me enutu dukle ibe ko kaya magkatataw bang ini bisra ko si kamin sa amin na okay na. So, as magmaptad kami siya ako sa dumani pinte me inaruk inalay sa ito sarayin. Niyan tumus manusyain ine sali durende niyan dumene hadza na tusito te bisrahin etinan ine peguan menin lella atau peguan menin dende Sweet sali itu ente bisara lelarende samian peguan manni. Bang peguan manni indendehin atau inlellahin si waktu ya muase bu asal teles sawe ne haples sa yene me peguan mandelem randali samian. Ubus mian kuene pubin kana me dembua ni leo. Dembua ni leo. Mian imposible pegua menni manusiain lella ne kerende neke bangga niya sababanne kepitu me menggeme sungge kumkara misrane sa itu me sabab tu samian dumain meling sedihat japente amban teginep gatu te bisara sedi teginepin semito sa pegua pente samian mian dumen lebean teginep dumen lebean etinen perembua etinen jima Sebe sohat jepinte terembua pegua amban yene teles sawe ne yene aplesanen menni le pegua amban baranne sarta aplesanen samian. Umus inakahan kita kalau manfit Allah hayatid dini. Kulit bisrali asal gated nian makazari nian gebe kone perindu tu gebe makazari semisan aku asal masih kuasa leman misan kupinte me lela samian asal leman me kume misalane subua nanti kita binaka nasallah hayatid din sa manjari pagkelemanan amian ene agama islamin samian pain me yene me ke ulamaan tibitu paman anzala sinesine pain me peguan manni ubus dembua isap atawanen penne madhi etinen tiane me tebisara menuin bege nian bang situ pinte me gana me kam me kepunten kai me kirendana sal direct gap na problemane no me kelan ba samian
direct sumagawa akan ko magduero sal sa ito me bisarahin sa man buti akam to sa me hadarat me kung tinahan ko me atin dunya akhirat me kendan sa amin menggay sa penne niya pagwa ang ban me kelelahan atau magkerendehan sa amin etinen magkabatal puasa yan mandi etinen pagwa manin ang banbaran ne ubus bu ine ap etinen lesanen teresano na sa amin ubus sinesine penne pagwa ang banien ang ban na manusia ale mandi na kepenne atau ne sa penne rambo duman mandi sumegwa al-madhi madhi ubus itu sababanen dumen sabab teginep dumen sabab pente tinen pegdembua ene magdawla kibinilay sumegwa niya oras na pegwa yene amban ne manusia me yene me tibisarato ubus ine sababanen sedi amban teginep sedi amban nene me etine magdembua lay sa miya nene magdawla kibinilay niya sabanne bang penia si manusia si waktu ye muase lela ne ke perende ne ke angkan sa inakahan kita be agamahin we sarain sa mian niya manusia muase iye sang muase sumegwa la iye si dalam pemuasehan nilay te pikil ne bentel bisara yene haples sa mejimain Pipikil-pikil we na sa amin. Gana kita ni rende ka niya. Gani anda ni gana ella ni sa amin. Sumagwa ko imagine ni sa amin pipikil-pikil ni. Pinne hapin nila sanin sa amin. Si Dalem pemuasahan nila iye. Niyan la iye mikil-mikil. Napagala iye sanan mikil-mikil na ibesuang. Petuhot si pikilan nilay, yene mahaplesahin sa teles sa wene baran sa miyan, asal pegu ang mabaran ne, etinen petuhot si pikilan ne mahaplay, ubu sarta pegu ang mabaran sa miyan, lelan ne kerende ne ke, nayen etinen saban pun nayen pegua, peg sabab ene mag-imagine lay, atawa yene me mikil-mikil, yene komitemis saramiyan. Menggisap saban ng pagwain maniin niyan banggay may kipikil-pikil gati pikil-pikil na saman tebista-bista na saman sa amin niya isab ng buwa saban nen menggisap pinne niya ng buwa lela si dialem iye pamusehan ubus mayam pinte me mian me kerendehan mayam tujuh me kerendehan menggisab galay me kerendehanin sa mian asal yene mian berharap siye siya me payaman ne seddi me yene me patta sa mian me kerendehan ubus lu pinte tebia mian yene me pente me dende asal mura me pente me ke anu patale me ke asal me ke mian yene me ke begi se manamalan lubos pente me dende tabi amian me sexy atau mag tantang atau magkwantang sa amian pinampayaman me si patale atwa isa basal akto tan si dende na payaman me dende sa amian pamamandende lubos amban sababan yene pamamayam nilay ubus tepikil we ne asal hap sa amin sampai pegu ambani yene etinen mahaplesahin maniin sababan pege tepikil ne yes rendele sa amin mental bisara bang iye pente perembuak serendele pege pampaman na sa amin hap bentuk nen nubus yemen haplesanen nung si waktu ye mikil miyaan nali le ene patali atau rendele sa amin na ile amban katatahan ne dirianan ne na pegu amban iye yene maniin serta hap lesanen ubus siwektu Ramadan nubus sedih pe amban meien bang ni apin tela ilebeyan sa mian etinen mekepegua
kuaji misalan ko tabi sana ko sige tabi anduik mian nian mekepengwa yene menile mekibeg kitil mekekeggitil mekhaplesa tabi lela mekeperende nege nawus ian pengwa etinen sami anam ban kitabi si waktu Ramadan etinen in puaseten bi men asal seben na teen batal in puaseten bi si waktu yan nag-itipak na ikawalamanin sa amihan umos pagbatal tehinang tibinisab utang tujo Allah subhanahu wa ta'ala pagtinang tinutang tujo Allah subhanahu wa ta'ala may kepong tinihan sa kam Islam umos pagye utang tibi sumigwa binayaran kuadu sab telu parkala atau 4 parkala tibi saranian ne umos payaman tibi ko bang ine yene mian bayad nen ini bayad nen. Umos bayad nen wajib alaihi al-qada. Wajib alaihi al-qada. Wajib etinan pagbatal puwesen alay sabab ene pagwa menliin ang bani atau menliin ang bani buha presanen telesane pamanti ha plesanen pagibanggay ha plesanen seddi bisara ka pagiti bitu seddi bisara yen so menniin bang pagwa hap lisan ang ban kitabi lela nikirende nikisamiaan asal buna in puaseten bi batal si waktu yan batal puaseten bi pagge batal na wajib kitabi sumagwa magbayad wajib sumagwa magbayad bisara ma ikawalamanten bi wa fi wujubil kafara alayhi qawlan nubus si yene puas ang banpegbed tibili niya ay sabihin ne sumegwa doon sabihin na ba sa magkafarat nebus pagkaparatin pegwa ni sabtu sito magbida-bida yene pagpalengan na ulamain sige tibi pagpalengan na ulamain sige tibi sa kaysa niyaan etinen bang amban kisundan ulama sumegwa doon sa basa magkafarat yene ko tibi sa relumian umos sindoy sa pamban na ikawalamaan gayne sa may magkafarat yeru hadja mawajib siyahin yene duk itu rumabanalin wallahu alam yene puweselay deel na hadja kita magbayad at awasi kibitalan si makabatal yene si waktu kabatal puweselay yeru hadja sa amin umos niya isab gera pasuno ko mian si ke pasuno si kelimele niya etinan tuti leo upama in manusyain neginep si bulan Ramadan del lumian tagnatag bisara sababan pegua menniin kaysa sabanin etina magjima alay jima ina maglulok ibinilay si kain saban etina magkapagwa menin sa amihan silel na nikit o siren na nikit sa amihan si kedue yene pag imagine lay atau pemikil-mikil lay pagtapakulay si inendele sa amihan pinampaman sa amin atau tiniktik atau ininile sa amihan ubus puwas ang banihan na pagwa etinan ang banmaran manusya alayin maplasahin si ketel lu sababan pagwa yene inman manusia ubus pagsahap sanen talas men emen lesa majimain na pegwa si waktu yan naginip yene maniin si waktu patulis amihan ubus ine si waktu kita tuli si bulan Ramadan si bulan Ramadan si waktu tuli niyan asif niyan si waktu kita niyan tuli awe ubus naginip etinen naginip yene rende lelahin atau naginip lela rendehin entel bisara sa amin magdembua ubus pengua menin lai si penaginipan lai miyaan yemen tagna miyaan tilewin atau wagan isab pegua ng baniye yene miyaan menin sumegua iye sasang muwase na yene manusia medingineple pag administrato bang sisangan nga na problema singin puwasel etinan halal yan
ala sinalahin etinan paramus mete petuli ga iye makapandi mental bisaraga mekipegsut si amban ni jimale ga mekipegsut si amban jimale petuli iye ubus walam yagtasil ila tulu'il fajri ga iye mekepandi yene mekependi junub lay sampai teebut fajar yene manusia lay lubus tangatag na dembuwa miyan neginep asal dumen ang bansa ngem sumeguwa sa sangtuli iye si delem elo Ramadan lay si di asal el sambat-sambat enuin bagas ni alay tabisara ko man sir kidiki katun sa bisra ko Abu Manal Bangupama doon si ano bisaratu si las bigison ko si taon pientaw ni palagi neten dembuwa miyan penigina si petulihan nen ine neginep iye asal dumen pete sangem dumen teboon sampai el uyene sampai tewa pajar peniginep nen sumegua asal si el leuteed petulinen puas naman pajar atau peniginep nen puas naman pajar kuwe tebisaramihan si el leupel apela asamihan nene nian pensambat alim le nian nene peniginep nen naubos ini bituen dembuwa atu isab teboone sangem bagas pejima nen ubus sampai teboone pajar ga iya makapandi ga iya makipeg suci samian ubus yene atas dua perkala atu bisan sayen manusia in neginep si delem yene eleus si bulan Ramadan duk manusia in bakas junub bakas jima si